Nikethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu arimi barabara maga mwankene jwa Meru na Isiuru ni bachumirite gutarire gikeno kia nikiraba kuga ni kwithiritwa kuri na ukiri thiria na kinya ukaria ntere ubogeta bobo bumbikite nyuma ya thirikari kwithirwa igikia no mabisaba NPR nkuruki ya igana rimwe untu barabo kugana ndi nubuko batethia kwithirwa bagita miundene yao kurima batinogwa Nicholas Chabari na gutarire Liregita aria maketha ekuruka ingi ibo bakuthi ndwanda mwanya mwanya nikenda abaketha intobira barandite entere inu na ende kulingana nabo bariuga ibokenera ukaria bwingi ebwa bakona kuma kiri mabitha ba NPR ikiririkanagwa ntuite kuraja mabitha igana ria 40 bakuma NPR kuma kaunti ya Meru yonthe na 87 bao baigembe north ibarekerwe na ibo bakuthi nambe no tetheria kuongera ukaria ntere inu bakiuga magwagagia amaokaria imathire nambe na kunyiyanyia tureni warende iba batokara cia kwa tuika baringa bindoki amba bakaitha kithakene tukaura mungau na tukaya na twaitia itokaru NPR na tutiona byo tuthingithia tuitete kainya twinamite twina maana twaitia bwana twaitia na into bietu alabu no thirikari yetu ebura twere PR batu Rwanda tutiona gathina u bere thi batukabere ntere cionde batu tuthena thina kuthurana into bietu twethe tukaretwe sabu tutamiona tu nonto bwana betu bara tukareti Rwanda na itokwane bwana nto bibu atubwetherie NPR na bone botukaria pio bairia ntere nau thoko nio no yo rimirene bibio tomatotetho kana ora bautona baubona itokora mungao baba kwa totekora mungao kaba kurongo security kwao pio ni bogaria baba tonji PR ende thamburu eria merene no katomiona ndwe totorotoria twe itokarua buru borisi ni eregerwa thai ni utulinda mabo bwe bubu tutena thina sabuta ni tora mirombera turauete kaure bio tututore na bio tue pia tu morungu twete na bibaite bakaure bio tukiarania na ekoro baba bariwa kiragitigire kina thina ende barabara ithukangite ebone na cha kwenda ma andu andaino bakimenagiria MCA wandia na tho no ntobakira bakuga ate imuchore gwa gavana Kagwira Mwangaza na kinya gwethiro barabara ichirirwo KMTF babatiri kwethiro babongwa bareketie na kuguneka abone na no ntona ethirito ari muchore kwa gitarira ja batu katukuito ma ndage tukastare lwalio tukwoyera na euro batu na tutona ngwengi wero turiterete na ito kwenda twatambari tubwithire barabara cietu ndwanda ingi ote Rwanda rongero tiona bikibiki Rwanda rweto na hata batu na hata burune miongo tugoro ni nto twayete bikibiki ciena monata tugoro tugenjura njire tutuo turacimenga utheri ikayo tugana turomi tutuka miongo uru tugenjura njire kawande tutiaya menga urengi barabara ekethirwe bui menga yo tukora tugiatunikangite katukinya bwea era nene tweneo ithine barabara ici athukire toya into na miongo ende itokuria njire yetu ikenjwa kabua no ga mantu yetu yabua tugaya runye ibikibiki batwire murungu na tutharimire na mingawe minge Rwanda ro enduma kasare ma baba no tuitokwere kura bobwea yeyo icio mioso gerire ngweka lagu waritere kamoleko niko kala tukuthia tathai twena mete ba Rwanda yeyo kasogerire ngetha kaisi yetu ciona na iyo tuira na unterese miunda kuma na Thwegembe North Petan Class Chabari Aritingoge barabara itaga nguge ya gutua mawa kiri kiwanda kimwe kiri ntere cha kisima kiragi kumenyekana ta PJ Devi bachumiretie gutatanikira bakuga michara yao nethiritwe gicherero kagitanande tukiarana na njira ya mwanya no rungamiri bwa kiwanda gike ibogite nima ni kuthirito na thina ya guchererwa ku michara bagikawirane bwa kwithirwa untu bubu bugikinyana muthia tukuite kuraja Kevin Kimathi gatariria PJ Dev ni moya kambuni cia indi cia mawa kumantere cia kisima buri ria cietete na mbere na kunyamaria ritingwe buru na urito maturene muno kiri kuangangia mario buru kazi wa PJ Dev nimefanya kazi kwa miaka 7 nilikuwa nafanya savings Sri Lanka hii savings ilikuwa inalipwa na PJ Dev lakini kwa saa hizi miaka 8 miaka 7 amekuwa akipeleka pesa lakini miezi 8 kutoka last year tumekuwa tukisorota. Hatupati loan kwa Sri Lanka, hatupati any services kwa Sri Lanka,
ilikuwa ndio tumtuma njoo ana pete kasi ya kutukua kutupea wakati tunapeleka watoto shule atupe hiyo pesa, lakini kwa sasa pesa ameweka kwa mfuko yake. Sisi tunakula ugali na maji huko, na yeye huko Isina kutoka mwezi wa 4 tunakula ugali na maji, nyuma tunafungiwa. Marandi ndio hapa Maritati tumekataliwa, wanasema kana wafanyikazi wa pinje ndevu wasipewe nyumba. Nilikuwa nafanya kazi PJ Def, kulingana vile tulikuwa tunafanya kazi. Tukienda kwa sako pesa zetu ingiangi kwa sako, tukikuza kwa kampuni tunauliza pesa zetu ziko wapi, tunaambiwa ziko kwa sako. Yani unapanda unateremka, ukupanda kuteremka, hakuna pesa inaonekana kwa sako. Tunauliza, je, hiyo pesa iko katikati gani? Iko kwa sako kama iko kwa PJ? Lakini tukienda kwa sako hakuna pesa inapatikana. Tunauliza serikali haizi ingilia hiyo maneno ya kampuni ya PJ, njumezindi hakuna pesa inaonekana. Mfanyakazi kila hata wako kwa kazi saa hiyo hawezi nini, wanakaliwa ndio hawezi ongea. Umani ya Kinyamara kiki alitingwe na njira ya thimu itukinyirite murungamiri wa kampuni ye pinje yuria wiki Weru ni atumati twire kuri alitingwe bawe ndi asincha kuma kiumia twitite na are marando ya ntu bawe buru kwambiria ruju. Mimi naongea mbele ya serikali hapo. Milioni 5 ishalipwa. Na hiyo ingine yote huyo CEO wa Siraji akitoka mkutano hata atasikia kwa sababu ambia Charles hata nimemuona. Charles atapigiwa simu mwenyewe ambie wenzake waende pesa yao. MC wa Kisima Patrick Mutumano Timo Martin Kimathi Kombole Renge baadhi ya tenekire Kinyamara keki akaribao. Famu eje itafamu yo karatae kunyanyaza nto. Tutekoraga famu ini njega ni tethetie ni to andikirite anto na ni thite ngugi njega no nto ni kuongera anto na gweto na revenue komba kuingia, lakini uma famu iji mutechio ni ri kunyanyaza anto no tukera mtu ateona akiewe mtu keda ateona akiewe ntegwetia gigintu famu ikugitana kemuthio kethera inya salary na ituje salary bati kurewa kuma nya tariki 20 mwaka kinya tariki 5 no toraba ingia bakomborete ikenda bomba kwirira nyomba urokogoreria mali ajo amba kurea. Tumechoka vya kutosha ya kuhakikisha kuwa watu wetu kama watapata haki ambayo iko yao, hatutanyamaza na hatutatulia hata siku moja. Tutahakikisha kuwa hao watu, kwa sababu ndo wametuchagua na wametuchagua ili tutetee maslahi yao, na tutahakikisha juu chini kwamba fahamu zote ambazo ziko bori kutoka Ngosishi, kutoka huko Timao, mpaka kama kuna fahamu yoyote ambayo iko bori yetu, tutahakikisha wamepata haki yao. Na ni wakati ambao tunaenda kuhakikisha kila kitu ambayo unyanyazaji wowote ambao umekuwa ukiendelezwa kwa hizi fahamu, kutoka fahamu ambazo ziko Saindia na Nyuki karibu na Nyuki mpaka mwisho wa hii bore yetu, tutahakikisha tumetetea watu wetu. Lakini ile MCS bau watu tu MCA tukwatana komboni abange tukaba samoni nya assembly ikenda beja na arabeto committee leba beja assembly batuire urabandikana urabareana kiwasikira bareana akyo urantu barearagwa tubori bibire bibyonthe na ketha batithingatite sheria chereba ikena bomba ucukirwa sheria na ikena bomba kuthingatiro kou batu famu tutireka tukathingata nacio kuma mwambirio mwanka muthia mwanka twakisha ntu tukathithia ata pakutete. Tunasikia hata kuna wengine wanalipa through M-Pesa. Ukienda ukiuliza pesa imekuwa kama imekufikia ama haijakufikia, ukiuliza mbona haijakufikia, wanakuambia bado ungoje wafulize. Hawatafuliza tena, tuko na wao. Tutahakikisha tumetetea watu wetu. Kwa hivyo kiufupi, sisi tuko hapo kwa ajili ya watu wetu, tuko hapo kuwatetea. Tuko na farms nyingi ambazo ziko hii Timau. Tuko na farms nyingi ambazo ziko hii bore yetu. Tutahakikisha zimefuata zile line ambazo, kwa sababu hata hizi farms wako ni za nyanya zetu. Weru weekend kumaburi mbita wake uvin Kimathi. Achiari kuma skure sekondari ya Kiorimba ni bachumirite kuromba mubunge wa Tharaka Jiji Murugara mwena atubangi bawendi bobwega kubatethia gwaka library na kinya bioro bibieru bakiuga birabiario nibirekete gukondora nimbura ya El Nino. Baruga ni kioro kimwe kigiti gigutumirwa ni aritwa bonthe na kinya arimo ontubura bakuga ni bugwikiro gwati bunene kuingwa gwa skuru. Paul Kabithe gatutariria. Na chari bachukuria Kiorimba secondary wadini ya Nkondi Tharaka South arahaba kereba ugite chukuri nwende ni anjirite kona niria mwengere wa gukira na kiraba kwende kuringwa nje kithirikari kana kinya endi wega kirimanto kathumba done ambiritie
kuegwa je na ntwarenjestiria na bainge na irasi bieto bitikogana itokoromba tongoria bato athurire na kura kirasi kia bato akire bitikogana na ana ibayete kurenjesta ba form 1 na itokweregera nundu tugwenda gukuria cukuru eno yeto ya ntura baya na bainge muno na itokoromba bato akire irasi nundu irasi birato na bio bitikogana kaingwana beto bakaona kuganira na kaingo cukuru eno yeto yenderea nundu itokuona itwenderete na gwetia buratwega gwe turi nyuma mianka erenge endi ogwitu etetie na itokukenera ogu na itokweregera mwanka oyu onge twenderea twetetie nkuruki amba gwatani bwo kwatwa njara twetie muno nkuruki tokarata cukuru ira cinge twekumageria na cio wata tiogoba cukuru ya cekora acia ukera na ciekumageria na nonto twebani ni njona atore boto gwata njara tongoria betu ibyo tugira mbu togare rojero tano banjare njoni ye njoni tongoria betu tongera irachi kwanji toroje yero tana irachi bimuntingo chiere bikwanda bigwatana na bibinge getweka kirachi nendi kengana babetu bomba kuganira kire baturete teno ntito kwenda kumikoria muno kyorimba rete to mwarimu twendete muno na nakuruta ngwebwera nturia munwe nitogwetene nwe njara muno tio gogwe kaita twarigetie Tharaka Nithi County lakini position yetu ende at the constituency twe number less twe top 10 na you know to kumedia kila tokoromba twe na alimo competent kila tokomba na shiari benana na barabangi batako ikoretana na ubako ikore ambechi nyinge challenge ira mwarimu eneo ana baethi na aregoro bakare ambecha chiothe chiathira bakaya kuthirikiriaga kiri cukuru no bioroka gitaka El Nino biratigwa bionthe biomokangite mana kuga bena kinyamara kia ogebo irasipia kuhana na nkuruki wa gebo laboratory thinera jire nene ya mbura no gwetorurino ito kwa moranga bioro bionthe ito getigera kioro kimwe thaino tokwarikia kuthigu muchiari kana mwana na mwarimu ito kuromba twenjerwa bioro na tuone anabeto beo karabwega laboratory togorete materials ende tutie lumu ya laboratory ito kuromba twakera laboratory imotongoria urokeruta wanatio tokamwona roje njoni kira irasi na atwakira laboratory ikenda kinya anabeto pa secondary bona bantu akordagia practicals na kinya chukuru nonto akyorimba tena chukuru itato kyorimba secondary boarding primary na day primary na kithomo ke CBC ke GSS kikugana CBC bakalda practical na chukuru cheto batiko benefit nonto the secondary tena laboratory na igitonto barutite mbito kiria tongoria muno bakuthurana kura kana kinya endiwa otigiri bagutethirwa ni kingo bomba gukira nkurukita cukuru ira cinge atoromagie mbasare rira twaromba tukarumwe na gwinge kaingo tumba gukiria cukuru yetu batuthurite basusa ninguge gitonga murugara aendelee muno na gutwikira cukuru eno yetu kinya guturumagiria na babange bari kumbasare nundu tigo tuyitiaga nundu tutikwiyumba kwira cukuru ira cia kuraya aturumagie mbasare rira twaromba tukarumwe na gwinge kaingo tumba gukiria cukuru yetu twarumwe mbachari bwana gitonga nugie mbachari ni arekerwe mbaimandi ito kuromba yaya njoyo cie kinyaristie ana barumwe bonde mbachari to nama nonto nao kumwe gothi kwandikwa mama barandikitio kinya imwe na igotero tutikomenya ito kwera na kanyomo nene turi aciari bakiaurimba nde secondary twina wagi bwa mbachari ito ewa mbachari na gwinge onatio na tio twakuririkana na gwinge nuje tutigotejaga chucha ningoge nuje tutigotejaga no atwere kinyetangi wogare kaya no tweterete endire to kuboromba bwinda wanorongo kurugama naja tuone kiorimba na nto bengwataniro nkiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka chukuruni ya kiorimba de secondary mbito wa Paul Gokabethe nje mwerete guchumba kumantere chia mara ni bamukirete utethio bo batakumakirinja imwe ireturaga nthiguruni ya Switzerland njeje itethekete amwe na bia kurene into bingi begitumita tutarirwa ni Martin Mugambia. Siku ya leo nimefurahi sana kukutana na watu kwa village yangu kuweza kusherekea mwaka mpya mwenye Mungu ametubariki kuwa na afya njema
tumeweza ku organize na my friends in Switzerland, Morgan na bwanangu na marafiki wengine Switzerland, kuweza kuja kuwapatia kitu kama chakula, mafuta, mchele, na kwa hivyo ndio wenye wakuweza kusherekea Krismasi na mwaka mpya. Ndio hiyo ilikuwa sababu yetu, na Mungu akitujalia kila mwaka tunajaliwa kufanya kitu kama hicho, na si kwa community yenye natoka. Saa hizi tukitoka hapa tutaenda pia na chakula zingine kwa gari. Tunasimama kama tunaona mtu mwenye hajiwezi, mwenye hana uwezo wa kujinunulia chakula, pia tunampatia. I am from Switzerland and I am here with one of my best friend Lynette, and I like to travel, and because I'm very lucky to do it, I like to help people. Kambuge gikeno giakwa ni anabau bakwa nonto bwa kuririkana family na kuririkana community ne onto abali tutiomba kugania antu ba family bani antu ba community tonto kwibo baumete mbetete kuma Momboni, babange ndeta kuma Mbironi, babange ndeta Kadima, ndacoka ndeta bale bange beto ba Mukoma na Bangeru bonde beringaniritia. Katho cha mwanya kiriwa mutegeri tanambira kurumira Nteto chetu nchokerete nyimeka gitagate kuraja na Nteto nkurukyuke bebe mutambo. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka. Ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on tuko. Ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru. Ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Katho cha mwanya kiriwa mutegeri gwitana mbere kurumira Nteto chetu tugichokera Bank Solutions sakonete utethi bunene kiriba mubari tobara bumwite njiti guchumba na baraberi giri kwanje gutonya school cha secondary kwanjiria Jumatatu ya ruju baba yete utethi buna njire ya kuba mathaga mwanya jagitume kenda kubombithia guchoka school bakiuri kundi bingi na ngwataniro ingi kinyabo gutonyera kenda gutethia rito thurumuriuki na chotariria.
ana mirongo mugwanja baraba ithithikira zikebinana na libetete form 1 ibombete kuunikana into mwanya bya kubatethire guta skuru kuma ke Solution Foundation irungamire solution sako kuru intobira beta gwa mathanduku makujara beta gwa na endada equipment ira beta gwa ibyo tugura tugekira thanduku na riu tukabanenkera at least muchiari ketherwa mbeca ira kweja kugura cio ithanduku na interview mauku sheets nambi agatumira kugura cio fees kana kuthithwa ntukungi indi tukwirigira ntukwe mwega kinya tumbe kwa ana school full scholarship. Kwa thanks kuambia asante hao watu wa Solution Sacco kwa kufanya hii Solution Foundation, imesaidia watu wengi na nawaambia waendelee na moyo. Kulingana na mkarikiti wa Solution Sacco awite monoto jwao ni gutigira na baba bathire form 4 bagobajukia twira mathogani bakithia form 4 peja batutethia gwita ngugi ndene ya Solution Sacco iria iringina ya Solution Foundation nikenda tukomba gukuria Solution Sacco kwa financial institution imwe kuma Mount Kenya East iria kethana na services ndene Kenya yetu tontu itukuthogania kwithirwa tukigika ndene Kenya yonthe na tugitethia maicha yantu kubokeria ndene Kenya yetu. Abisa munene akiuria ndiwega na inya kampuni ingi gutonyera nikenda gutigira na baraba umetenjeite na ombani baguta shukuru kankuromba itengo vingi ya thirikari baraba ejana ambassadors iretherwa ichi ya CDF iretherwa ni ichi ya county bombe gukami na well wishers bangi tumbe gutethia na betu in the community baraba kurukite na bathithitio bwega lakini batiromba kuona uria baina namne gwita form 1 turi na bangi baguterera na gatigatine beta bakaremerwa bangi bagaterera university twina cases ukethera mwana athithitio even very well lakini atiromba atena umutethia athithia university so inyabo ibatagairwe na beta university bakuremerwa na muno nyaba ina course indongi muno na kwao baka drop out nyabo tukomba kubathingatira tukona ura tukobatethia kwa gwe mubungano thimentre Daud oroka mugeni wa giteo kiri kiatho giki agakwambia kimya twitite akambia kuweja na ambassador ciari tobarabete form 1 injire mako batethira kule school fees kwamba kutoka wiki hiyo ingine tutakuwa tunapeana form za bursary za form 1s. So tafadhali wale wa form 1s muwajulishe kwamba watapata form za bursary kutoka tarehe 15 mpaka 31st lazima warudishe, na pesa tukipata tutaanza kurelease bursaries za form 2, form 3 na form 4 na universities na colleges. So hiyo kabla ya mwisho mwezi tunatarajia pesa ndio tutarelease. Akibakirira kagita kada baketa chukuru mbatigire moto joni kuthoma na bakaga kwimantu ya mituwe mbi kana ndawa chambugita. When you go to form 1, do not get peer pressure. You will go to different schools because the marks you have, many of you will be going to national schools and extra county schools. Kule mtapata watu wako tajiri sana, spoiled kids, na waita hivyo spoiled kids, na watakuja kuwawekea pressure ya kufanya mambo hii ama hile. Tumesikia mambo ya mihadarati, drugs and other things. I will advise you, stay away from it. Don't be pressured by peer pressure. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutindo jwa Kangangi. Muthenya na njira indi kwingi na njira inkinyaniruni ona chiaringa themwe na nusumbeta gwa NTINYARI KINYUA ithro na kagita gake.